Kei te hiku o te ika, tētahi kāhui o ngā kura Kamehameha o Hawai'i, e tiro ana i ngā whanaketanga AI a Te Hiku Media. Hei tā Harata Brown e hara tēnei te tuatahi o ngā whakawhitinga i Wainganui i ngā kanaka Māoli me te iwi Māori o Te Hiku. Ko tētahi o ngā Hawaiiana nei e hoki ke ana ki tōna kura ōmua ara ki te kura o Te Rangi Āniwaniwa. Rua te kaumā whitu tau, no te wāhe kōtiro noi honei, a Keali'i ki tēnei kura. I came to this kura when I was about 9 years old. Back home, that would be 3rd grade for us. Can't remember about 3 months I was here. And then it's been about 27 years since I've been back at the kura, and it's about 10 years since I've been home. O tuatai tangi anau ki wera ko mate atu ki a Haunani, K-Trust, te tai Dr. Kekuni Blaisdell, Papa Soli ni heu, me wera atu o ngā kaihiko mo te tino ranga tiratanga. Hai te mea koe ara anake, ko lātou ana hoki ngā tauira o tērā kura o Kamehameha. Nō nei re te hononga o warawa kaupapa Kamehameha me kalahui, ka puta mai ki roto i a mātou i te rānei. Kānui taku hari. I te mea ko tai atu mātou ki koe a rātou mō ngā hīkoi, ko tai atu mātou ki roto i a rātou mo te ako i ngā tikanga o tō rātou kura i Oahu, i Maui, i Hawai'i. E ni te rānei ko hoki mai. Nō re tēnei te mihi atu kia rātou kia Peter Lucas ana hoki. Nāna i mea mai kei kone a Kamehameha, hihiana te haere mai, kānui te mihi atu kia rātou ko tā mai. Kei konei tēnei tira no te kura o Kamehameha. He rena i te taukaia o te moana nui a Kiwa. This is an opportunity for us as a research design team, a student research design team, to learn about artificial intelligence from an Oiwi approach and Oiwi perspective. We're able to take that home and solve some of the issues and the challenges that we have, whether it be in our school, in our communities, or in our lahui, and be able to push that work forward, makolalo Hawai'i, and create resources, make a viki, make a quickness, so that way we can be able to permeate and create more resources for our Oiwi Hawai'i in our lahui. Me te whakawhanaunga a reo a hangarau nei. No tērā tau i pōhiri tia te reo i rirangi o te hiku o te ika kia haere ki Hawai'i. Ki te noho tahi kia rātou ngā tauira o te kura o Kamehameha. Ka mutu i whai wāhi mātou ki te kōrero mō ngā kaupapa whakaako i te roro hiko, ki te kōrero i te reo Māori, ki te huri i te reo kōrero hei reo tuhi. I tēnei wā, kua tai mai ngā kaiako me ngā tauira o te kura o Kamehameha, ki te noho tahi, ki te Hiku Media, ki te wānanga i ngā kaupapa AI, me te whakarongo atu ki ngā kaupapa kua hāpaingia e te reo irirangi i te ao matihiko mo te reo Māori te take. I tai mai te tira i te rā o Waitangi, no te rānei tau ki te aurere a humai ki te Rangi Āniwaniwa. Te mea ko ti a mātou o te Hiku Media, te mea pairawa atu i te ao AI mo tētahi reo take. No te tatanga o te reo Māori ki te reo o Hawai'i, ka whai wāhi rātou ki te fine tune. Marunga i te anga reo Māori, nā te mea he tino tata tō rātou reo ki te reo Māori. No runga anō i tērā e hiana mātou ki te kōrero mō o rātou wawata, ki te whakawhiti kōrero, ki te tuku i ngā whakaaro e pai ai te mahi i tēnei mahi i te ao. Hei a popo kānga atu ki te rerenga wairua, ki te kura hoki o te kao. Harata Brown, te Karere.